Angibingelele bazalwane egameni likaJesu. Asesithathe ngekwekuthi mhlobo wami sewufike esigabeni la uthi khona Nkosi nangumine thuma mine. Nkosi ngiyafuna ukukusebentela. Nkosi nami ngiyafisa ukuthi ngalenye ilanga nami ngirewardwe, nami nginikwe umchele, nami ngibe ngilabunye walaba labayobonga nabo Peter, lo yawubongwa nabo Paul, nami ngibe kuleyo group leyo lekuyawuthiwa hawu lona asesemhlabeni wasukuma wawusebenta umsebenzi waNkulunkulu, akabalekanga, akasho ngokuthi it's not about me, it's not me, but he wasukuma wayiva i-calling, wahamba noNkulunkulu wasebenta. Namhlanje ukuleyo group yalaba labalimele alivangeli basebenta emhlabeni labadzinga ukuthi akafanana naba labathi mina ngakholwa kwabe kuyaphela, but lo wayiva le calling yakhe ukuthi athi nami ngibidiwe uNkulunkulu futhi ngiyeva lokuthi ngibidelwe ini. Abese ukuthi ke uNkulunkulu sisebentile sihle, wethembeke kulokuncane, buya ungene kulokukhulu egameni likaJesu, because lo nikwe lokukhulu vele kuyawudimandwa lokukhulu nakuye egameni likaJesu. But ke ngicela ukuthi nizasihlokanyana lesingaba sincane sithi nurturing your calling egameni likaJesu. Kanjani ke bantu abake? Number 1, cala ukuthi yamanise nebantu labakulomkhakha lolubito lwakho, awuhambi wedwa, yamanise nalabantu lobona kulokuthi bakule field lena lengikuyo mina egameni likaJesu. Futhi ngifuna ukuthi ukhumbule lokwekuthi while still uteyamanisa nalabo bantu labo, uNkulunkulu vamsa besokunika wena emandla langetulu kwalawa lawanikelaba egameni likaJesu. Ngiwo asho lamagama lathi asho lamagama lathi ninendaweni yalokungetulu kwaloku lokwendiwe ngimi egameni likaJesu. Angibeke njenga Elisha wate yamenise kakhulu na Elijah, but wasinathe yamisa na Elijah wena wase uthola emandla lamakhulu kakhulu kunalawa Elijah egameni likaJesu. Vele nangabe uteyamanisa nemuntu lone calling ledzite lefana nale yakakho, but na uphuma lapha kuye uphuma wena sewuniketwe emandla langetulu kunalawa alanikweteluya. Ubokhumbula naligama lelithi birds of the same feathers flock together. Teyamanise nalaba labanale calling yakho egameni likaJesu. Number 2, teyamanise nebantu labakhutsatako, labaloqonzako lolubito lwakho egameni likaJesu. Babalekele abantu abadiscourageako, babalekele abantu abanebucopho lobuncane lobungayi-understand lento yakho, because bakudosela phasi ubothi ungabona lokwekuthi ngathi nami nangakayi-understand le calling yami, vele umshiye khona lapha. Ngiko bosomabhizinisi bahamba nabosomabhizinisi, ngiko ukhanze ingwenyama ihlala njalo inalamanye ama-presidents, because le level yabo lekucabanga yinye, bahamba mkhakha munye. Kanjalo-ke nawe naso kule level yabo president, hlala phela nabo president, na kule level yebafundisi labafundisako, yiba kuleyo group leyo, because lo mnye ngeke understand. If you are an evangelist, tihlanganise nalamanye ema-evangelist egameni likaJesu ukuze utokhula, umsuthi hlanganisa nebantu abangeke bayi-understand le calling yakho egameni likaJesu. Number 3, see the end at the beginning. See the end at the beginning egameni likaJesu. Konke lokuhle nalokukhulu kucala ngeliphupho egameni likaJesu. Singisi sithi you are what you think you are. You are what you think you are. Lo ngiko lokucabanga lokwekuthi ungiko. If utibona wena uyi-grasshopper, vele you become a grasshopper. Funa ngabe futhi utibona uyi-giant, vele you become a giant. Wake wasi lo mnye umngane nami ashumayela wathi mina angifuni mina libandla lelincane, mina ngifuna ngiqala kusebenta, ngiqale ku-300 members ngiyetulu. Nangiqala nje mina ngicala kushumayela, utobona nembala vele walivula libandla eScom enhlangano. Uthina kangishayela uthi bokuzofike ngala, I've got 300 members manje lana. Le thinking yakho lokucabanga kwakho akungabi low, akuvele uthi uqala ucabange etulu uthi ngifuna kusebenta ngifake emandla lamakhulu. Ake ngikubekisele kanje, libhubezi lide emandla kunato tonke etilwane, futhi libhubezi alilikhulu kunato tonke etilwane, futhi libhubezi alikahlakaniphi kunato tonke etilwane. But yini inkinga? Nalitibuka lona libona inkosi etilwane,
and that is the thinking, that is the mindset yalo. Nalitibuka lona litibona li-king of the animals, and it becomes the king of animals. Inkosi kwenza letilwane tinkulu engangabo buffalo, tinkulu engangabo ndlovu, tinkulu engangabo zebra, tingephasi kwa lona lingephasi kwa tilwane leto ngesize. Angekuhlakanipha nangayo yonke lento, but lona le mindset yalo ithi I am a king of all the animals. Khumbule mntwana kethu ukuthi sengivala manje wena ubitelwe ku-evangelism egameni likaJesu. Ema-Christians nani nonke bazalwane nibitelwe kushirisha tindzaba letimnandi taJesu Kristu egameni likaJesu. Tshelani bantfu ngothando lwaNkulunkulu, tshelani bantfu ngendlela athi sacrifice ngayo uNkulunkulu for your sins egameni likaJesu Kristu. Number 2, nibitelwe ku-discipleship egameni likaJesu. Umuntu losamukele Jesu uba i-disciple egameni likaJesu. Ngakho-ke ufuna kunurturishwa lowo muntu loyo la kukholeni kwakhe egameni likaJesu through teaching and guidance. Shumayele bese uyamfundisa, uyamkhulisa, umondle ngelizwi laNkulunkulu, umondle ngetifundiso ukuze atosinaka aphakame siwonke, angaphakami ngenhlanye asale. Mnike amaseko lamathathu alokudla ukuze atokhula kahle abhalanse konke egameni likaJesu. Number 3, ufuna ukuthi umfundise tifundiso taJesu Kristu. Ukhumbule sithi the goal here is not just belief but active obedience to Christ's command. Lecala ngani? Lecala ukuthi uthanze uNkulunkulu kucala bese uthanza makhelwane wakho. Nisinjake ngikwengete lokhu bantu abakethu ukuthi sifike la understand khona ukuthi imission esiniketwe yona universal. Wonke umuntu kufanele simlanze. Wonke umuntu kufanele sene njani simulanze abuye kuKristu. Nalomunye lokucabanga ukuthi uyakholwa mshumayeli, nalomunye lobongamcabangi lo wekuthi livangeli akalati, balambile abantu balambele kutshelwa manje ethi 70 katifuni kuyosebenza. Ngathi uNkulunkulu uyosilamulela.